क'क्राझाराव रेपिस्टनि सायाव पुलिसनि इनकाउन्टार खालामनाय जाथाय। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय दलमारा ओनसोलाव सासे 16 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ थांनाय बावैसो सान सिगां साथाम दुथांफोरा जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि हुमखि होनायनि उनाव एबिएमसुजों लोगोसे आमसु आरो गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरा जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनांगौनि दाबि दैखांनायनि उनाव दिनै क'क्राझार पुलिसा मोनसे संदाननायनि गेजेरजों साथाम सुबुंखौ हमनो हायो। बे साथाम सुबुंखौ हमजानाय सुबुंफोरा फारियै मुस्ताफा आली, सिनिसुद्दिन आली आरो आफरुद्दिन इस्लाम बिथांमोनखौ दिनै पुलिसा नायबिजिरबाय थानाय समावनो दलमारा ओनसोलाव थांनाय हरावहाय नायबिजिरनाय समाव आफरुद्दिन इस्लाम मुंनि सुबुंखौ इनकाउन्टार खालामो। इनकाउन्टार खालामजानाय सुबुंखौ दिनै फाहामथायनि थाखाय क'क्राझार आरएनबि सिभिल देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय फैनाय जादों। बे समाव उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै जे बुथारनायनि हुमखि होनाय जाथाय, बे जाथायनि सायाव एबिएमसुजों लोगोसे जे माइनरिटि हारिनि गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरा गोख्रों साजा होनांगौ बा फास्ट ट्रेक आदालतनि गेजेरजों गोख्रों साजा होनांगौनि दाबि दैखांनायनि उनाव दिनै क'क्राझार पुलिसा बे हाबाफारिखौ मावनानै दिन्थिदों। बे समाव क'क्राझार आरएनबि सिभिल हस्पिटालनि डक्टर बिथाङा फोरमायथिदों ओरै होननानै। আফৰুদ্দিন ইছলাম তেখেতে 22 ইয়াৰ্ছ এজ হয়। ৰাতিপুৱা 1টা বজাত আহি পাইছে তেখেতে যোৱা ৰাতি। মোৰ নাইট ডিউটি আছিলে। ৰাইট ছাইডৰ ভৰিখনত তেখেতৰ গুলি লাগিছে আৰু গুলিটো ৰাইট ছাইডত সোমাই মানে লেফ্ট ছাইডে ওলাই গৈছে, গুলিটো আঁঠুৰ তলত লাগিছে আৰু তেখেতক আমি এডমিশ্যন দিয়া হৈছে আৰু তেখেতক এতিয়া আমি এক্সৰে কৰিম যদি গুলিটো ভিতৰত আছে নে নাই। মোৰ মতেতো নাই যেনে লাগিছে, ওলাই যোৱা যেন লাগিছে আৰু বন ফ্ৰেকচাৰ হৈছে নাই সেইটো আমি এক্সৰে কৰিলে ধৰা পৰিব। আমাৰ ছাৰ্জন আহিব, এতিয়া ছাৰ্জনে আহি চাব, লগতে অৰ্থপেডিক ডক্টৰো আহিব, তেখেতলৈ কল দিয়া হৈছে, তেখেতো আহি চাব, আহি পেলাই তেখেতক মেনেজ কৰিব, মানে ট্ৰিটমেণ্টটো ভালকৈ আৰম্ভ কৰিব। তেখেতক অলৰেডি ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া হৈছে, ফাষ্টিং ট্ৰিটমেণ্টখিনি গোটেইখিনি দিয়া হৈছে। তেখেত এতিয়া ষ্টেবল হৈ আছে, এতিয়া বেছি একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই, ঠিকে আছে। খালি ইঞ্জুৰিটো মানে কি মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ডক্টৰ, ছাৰ্জন আৰু অৰ্থপেডিষ্ট আহি তেখেতক এক্সৰেটো অলৰেডি কৰিব দিয়া হৈছে। এক্সৰেটো 9টা বজাত কৰিব, কৰাৰ পিছত এক্সৰেখন কৰাৰ পিছত তেখেতসকলে চাই মেলি মানে এইটো কিবা চাৰ্জাৰী লাগে নে কি লাগে এইটো চাই ল'ব।